Ndabasuhuje inshuti bakunze bamarwa Gasabo TV mbifuriza ibihe byiza aho muri hose mbahaye kandi kaze ku makuru mpamo mu rwa Gasabo ngeho yabagezaho ndi Bonaventure Habimana. Mu ncamake Inyabihu urukiko rwasabye ko hapimwa ADN y'imibiri 36 yavanywe mu byobo mu Bigogwe. Irubavu umugabo arakekwaho kwica umugore we akoresheje icupa. Irubavu kandi abantu batatu bafatiwe mu bucuruzi bw'urumogi. Hanze y'imipaka y'u Rwanda muri Kongo M23 yongeye kumenyesha amahanga ko FARDC iri mu kuyirashisha imbunda ziremereye n'indege. Muri Kongo kandi abasirikare barindwi bakatiwe urwo gupfa kubera guta urugamba. Naho abamaze guhitanwa n'umutingito muri Turukiya barenze ibihumbi 30. Ikaze noneho ku makuru ku buryo burambuye. Mbere yo kubagezaho aya makuru reka mbanze mbibutse ko ubu iduka Samsung 250 ribafitiye ibikoresho bitandukanye birimo telefone za Samsung za original ku giciro gito. Iri duka rikorera mu nyubako ya KCT cyangwa se Kigali City Tower haruguru ya TD1000 ahateganye n'agastation ka essence katagikora ni mu muryango nomero 18 ndetse no ku gisimenti mu Ikaze House. Kuri ubu rero iri duka ribafitiye promotion y'umunsi wa Saint Valentin aho ibiciro babikubise hasi ndetse bakaba banafite impano kuri buri mukiriya urimo kubahahira muri iyi minsi. Mushobora gukurikira BTN TV kugira ngo mumenye uko mwatsindira itike yo kujya muri Saint Valentin mu mahoteli atandukanye yo muri Kigali no hanze yayo. Ku bindi bisobanuro mwahamagara 0788316891. Inyabihu urukiko rukuru rwa Gisenyi rwasabye ko hapimwa imibiri 36 yavanywe mu byobo mu Bigogwe. Mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Bigogwe imibiri 36 yateje urujijo kubera kutavugwaho rumwe n'abahatuye aho bamwe bemeza ko ari yo mu 1997 naho abandi bakavuga ko ari yo mu 1994. Urukiko rukuru rwa Gisenyi rero rwategetse ko iyo mibiri ijya gupimwa. Ni imibiri yabonetse mu mwaka ushize wa 2022 mu mudugudu wa Bikingi mu kagari ka Kijote mu murenge wa Bigogwe. Mu kiganiro umunyamakuru w'ikinyamakuru Bwiza yagiranye n'abaturage bo muri ako gace mu kwezi kwa gatanu ku mwaka ushize, bamwe muri abo baturage bagaragaje ko abaturage babo batanze amakuru basobanura neza iby'iyo mibiri bahise bafungwa kandi bazira ubusa. Bamwe mu bafite ababo bafunzwe kubera iyo mibiri basobanuye uko byagenze, aho umwe mu bafite ababo bafunzwe bazira iyo mibiri yavuze ko muri ako gace hateye intambara y'abacengezi mu 1997 baje bagabye igitero ku kigo cya gisirikare, hanyuma n'abaturage batuye hafi aho batabashije guhungira mu kigo cya gisirikare bahungiye mu Rugano, hanyuma birangira bose bishwe n'abacengezi. Icyemezo cy'urukiko rukuru rwa Rubavu ikinyamakuru Rwanda Tribune cyaboneye kopi kiravuga ko urukiko rutegetse ko witwa Kanyamugisha Etienne bakunze kwita Tony, Mushirabwoba Theophile, Ntirenganya Anastase, Nyirabariyigira Alphonsine, Nyirashimiyimana Dative na Uzamukunda Elias Gakara baburanaga n'ubushinjacyaha bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano na jenoside yakorewe Abatutsi. Iki cyemezo cy'urukiko rwa Rubavu kiravuga ko rwemeje ko mbere yuko urubanza rucibwa burundu hagomba kubanza gupimwa imibiri 36 yabonetse ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu 2022. Ngo rutegetse kandi ko Rwanda Forensic Laboratory ipima Kanyamugisha Etienne, Nyirabariyigira Alphonsine na Uzamukunda Elias Gakara n'imibiri 36 yabonetse ivugwa haruguru, hagapimwa ADN kugira ngo hamenyekane niba mu mibiri 36 yabonetse ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu harimo abo bafitanye isano nk'uko bivugwa. Abaturage bafite ababo bafunze kubera iki kibazo bose bemeza ko ubutabera bukwiriye kurenganura abantu babo bafunze bazira mu nyangire n'ishyari biri mu bafungishije abo bantu. Uwitwa Gasenge wari warafunzwe azira jenoside yakorewe Abatutsi hanyuma akaza kwemera icyaha agafungurwa, niwe ushyirwa mu majwi n'abantu benshi ko yihishe inyuma y'ibi kuko abeshya ko ari we wishe abo bantu ndetse afatanije na bamwe muri abo bafunze, nyamara bikavugwa ko abikora kugira ngo abashinja ubusanzwe badacana uwaka bahere mu gihome.
Mu karere ka Rubavu umugabo arakekwaho kwica umugore we akoresheje icupa. Ku mugoroba wo kuwa gatanu w'icyumweru gishize umugabo biravugwa ko yishe umugore we bari bamaze igihe bafitanye amakimbirane nk'uko ubuyobozi bwabibwiye ikinyamakuru Umuseke. Ubu bwicanyi bwabereye mu murenge wa Cyanzarwe ni mu kagari ka Makurizo mu mudugudu wa Gashuha. Ahagana saa moya z'ijoro kuwa gatanu w'icyumweru gishije nibwo byamenyekanye ko umugabo witwa Mbarushimana Sebikari w'imyaka 33 yishe umugore we witwa Nirere Donata w'imyaka 31 y'amavuko. Ildefonse Kambogo umuyobozi w'akarere ka Rubavu yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko uriya muryango wari ufitanye amakimbirane ndetse ko ubuyobozi bwari bwaragerageje kubaganiriza. Meya Kambogo yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko inzego zibishinzwe zigikora iperereza ku buryo uriya mugabo yishe umugore we kuko yanamaze gutabwa muri yombi, gusa amakuru ahari aravuga ko yamwishe akoresheje icupa. Ubuyobozi buravuga ko uwo mugore yari afitanye abana 4 n'uwo mugabo. I Rubavu kandi abantu 3 bafatiwe mu bucuruzi bw'urumogi. Polisi y'u Rwanda mu bikorwa byo kurwanya no gufata abacuruzi ibiyobyabwenge kuwa gatandatu w'icyumweru dusoje yafatiye mu murenge wa Kanzenze mu karere ka Rubavu abantu 3 bakekwaho kugira uruhare mu kwinjiza no gukwirakwiza mu gihugu urumogi rungana n'udupfunyika 2040. CIP Mucyo Rukundo ushinzwe guhuza ibikorwa bya polisi n'abaturage mu ntara y'Iburengerazuba yavuze ko habanje gufatwa uwa mbere ahagana ku isaha ya saa 5 z'amanywa biturutse ku makuru yatanzwe n'umuturage. Yagize ati tugendeye ku makuru twahawe n'umuturage ko ateze imodoka yerekeza mu mujyi wa Kigali afite ibiyobyabwenge, hateguwe igikorwa cyo kumufata hashyirwa bariyeri mu muhanda Rubavu Musanze mu mudugudu wa Kirerema. Ubwo imodoka yararimo yasakwaga basanga afite udupfunyika tw'urumogi 2040 yari yashyize mu mufuka urimo ibishyimbo na karoti mu rwego rwo kuruhisha. Akimara gufatwa ngo yavuze ko uwarumuhaye yamusabye kurushyira abakiriya be mu mujyi wa Kigali akaba yari bumwishyure amafaranga y'u Rwanda 30,000 agezeyo, ariko nawe akaba arubitsa kuri mugenzi we. Bombi batuye mu kagari ka Kanyirabirori nabo bahise batabwa muri yombi. Bose uko ari 3 bashyikirijwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB kuri sitasiyo yarwo ya Kanama kugira ngo hakomeze iperereza ku cyaha bakurikiranyweho mu gihe hagishakishwa n'abandi bafatanya muri ubwo bucuruzi. Mbere yo gukomeza n'andi makuru, reka mbibutse iduka Samsung 250 ribafitiye ibikoresho bitandukanye bya Samsung birimo za telefone za Samsung za original ku giciro gito. Iri duka rikorera mu nyubako ya Kigali City Tower haruguru ya Tedemire ahateganye n'agasitasiyo ka essence katagikora, ni mu muryango nomero 18 ndetse no ku Gisimenti mu nzu bita Ikaze House. Kuri ubu rero iri duka ribafitiye promotion y'umunsi wa Saint Valentin aho ibiciro babikubise hasi ndetse bakaba banafite impano kuri mwe mwese murimo kubahahira muri iyi minsi. Ku bindi bisobanuro ni muhamagare 0788 31 6891. Hari iduka kandi ryitwa Petro Shop ricuruza ibikoresho bitandukanye byo mu rugo. Iri rikaba ribafitiye by'umwihariko za frigo na cuisiniere nziza, imashini zitandukanye zirimo izimesa, iziteka kawa n'izindi. Bakaba bakorera mu mujyi wa Kigali munsi yo kwa Makuza, munsi ya Makuza Peace Plaza nyine ku gahanda kerekeza Mateusi ku nzu ya 2 ibumoso. Ni muhamagare 0788 mbibutsa ko ahangaha banaranguza. Reka nanababwire kompanyi yitwa Wiseway Rwanda iyikorera mu mujyi mu nyubako yo kwa Makuza, ikabifasha by'umwihariko abantu gushaka visa, kugura amatike y'indege n'izindi serivisi nk'izo. Bakorera mu nyubako yo kwa Makuza nkuko nari mbivuze. Ni muhamagare 0788 namwe mushaka kujya kwiga mu mahanga barabe bafashamo. Hari amakuru meza rero kandi ntareka kubabwira kuri mwebwe mukoresha gaze mu guteka. Hari iduka ryitwa Star Electronic ribazaniye amashyiga yo mu bwoko bwa Ariup #1. Aya mashyiga akaba arondereza gaze mu buryo bushimishije. Riherereye ahateganye na City Plaza. Ni munyarukire yo mwirangurire aya mashyiga, yewe banayagurisha kuri detail. Ni muhamagare 0788 30 46 79
barabasobanurira. Hanze y'imipaka y'u Rwanda niho nkomereje aya makuru. M23 yongeye kumenyesha amahanga ko FARDC irimo kuyirashisha imbunda ziremereye n'indege. Umutwe witwaje intwaro wa M23 wongeye kumenyesha abanyekongo n'amahanga muri rusange ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imitwe bifatanya n'abacanshuro bari kurasa ku birindiro byayo bifashishije imbunda ziremereye, ibifaru n'indege z'intambara. M23 yasobanuye kandi ko ibi bitero birimo kugabwa mu bice bya Kibirizi, Kishishe, Kirorirwe, Kabati, Ruvunda no mu nkengero, bikaba biri kugera ahatuwe n'abasivili benshi ndetse biri guteza impfu, kwangirika kw'imitungo yabo ndetse n'ubuhinzi. Ibi bikaba bikubiye byose mu itangazo umutwe wa M23 washyize ahagaragara. Uyu mutwe witwaje intwaro ubona ngo ibi bitero bitubahiriza ibyemezo byafashwe n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ubwo bahuriraga i Bujumbura ku itariki 4 z'uku kwezi kwa kabiri 2023. Kajugujugu zigaba ibitero, indege z'indwanyi, ibifaru by'urugamba n'imbunda ziremereye bikomeje kwifashishwa mu kugaba ibitero ku birindiro byayo no kuba civil. M23 ikaba imenyesha abanyekongo n'amahanga kizakomeza kwirwanaho no kurinda abasivili. Umuvugizi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku rwego rw'igisirikare Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko yemereye itangazamakuru ko FARDC maze iminsi igaba ibitero bikomeye kuri M23 hafi y'umujyi wa Sake kandi ko biteguye gusubiza umwanzi aho yavuye. Mu yandi makuru n'ubundi nkiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imirwano hagati ya FARDC na M23 yongeye kubura kuri uyu wa mbere. Biravuga ko FARDC yabyutse imishi bisasu biremereye ku birindiro bya M23. Iyi mirwano kandi ngo yagaragayemo General Omega wa FDLR uri gukurikiranira iby'ibi bitero byabyutse byibasira M23. Umuturage urimo gukurikirana iby'ibi bitero byabyutse byibasira M23 aravuga ko babyutse batangiza igitero karundura ku birindiro bya M23 biherereye Kinigi mu birometero 3 uvuye Sake. Uyu ukurikiranira hafi by'iyi mirwano aravuga ko abaturage bahitwa Rupangu biboneye General Omega wa FDLR ari ku rugamba. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi abasirikare 7 bakaturwa gupfa kubera guhunga M23 bagaca igikuba. Abasirikare 7 b'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaturwa gupfa n'urukiko rwateraniye muri centre ya Sake kuwa 6 w'icyumweru dusoje rubahamije ibyaha biri mu bugwari no guca igikuba muri rubanda. Urwo rukiko rwa gisirikare rwa Goma rwateraniye Sake muri teritwari ya Masisi ni mu birometero 25 uburengerazuba bwa Goma nyuma y'ibyabaye kuwa 4 muri iyo centre. Umwe mu banyamakuru bitabiriye iryo buranisha yabwiye BBC ko aba basirikare bari bafite abunganizi bahabijwe ibyaha by'ubugwari, guca igikuba, gukomeretsa no gutagaguza amasasu. Umushinjacyaha wa gisirikare yumvikana arega aba basirikare guta urugamba n'ubugwari imbere y'umwanzi bakagenda barasa nta mpamvu mu mujyi wa Sake na Mubambiro. Mu guhunga kwabo ngo aba basirikare baciye igikuba muri rubanda rwa Sake maze nabo bahungira Goma na Minova mu gihe nyamara Sake ikigenzurwa n'ingabo za leta. Aba basirikare b'ipeti rya kaporari bahakanye ibyaha kandi ababunganira bavuze ko bazajuririra igihano abakiriya babo bakatiwe nk'uko ubutegetsi bw'intara ya Kivu ya ruguru bwabitangaje. Hanze y'umugabane wa Afurika abamaze guhitanwa n'umutingito muri Turukiya barenze 30,000. Abantu 33,600 nibo bamaze gupfa bishwe n'umutingito wibasiye amajyepfo ya Turukiya mu gihe abandi barenga 92,000 bakomeretse bikomeye ndetse abatabazi bakaba bakirimo gutora imirambo yindi mu bisigazwa by'amazu. Uyu mutingito wibasiye igihugu ku wa mbere w'icyumweru gishize wari ku kigero cya 7.7 ndetse na 7.6. Abaturage bagera kuri miliyoni 13 bagezweho n'ingaruka zawo. Ibihugu by'ibituranyi birimo Syria, Lebanon nabyo byagezweho n'ingaruka z'uwo mutingito.
ibikorwa by'ubutabazi kandi birakomeje, aho bibarwa ko nibura abaturage 148 aribo bamaze gutabarwa baragwiriwe n'inyubako. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yatangaje ko iki ari cyo kiza gikomeye kibayeho mu mateka y'igihugu cye. Kuri ubu kandi Turukiya irimo irakurikirana amasosiyete arenga 138 ku kuba yarubatse bitisunza amategeko amagorofa aheruka gusenyurwa n'uwo mutingito. Ndabashimiye cyane inshuti bakunzi ba Mama Rwagasabo twabanye muri aya makuru mpamo mu Rwagasabo. Njyewe yabagejejeho ndi Bonaventure Habimana, mbibutse gukomeza gukurikira andi makuru ku kinyamakuru cyacu cyandika Mama Rwagasabo akadomorwa. Bye.